thôn riêu quê mấy quê này ta khẩn ni dễ rong mấy đầu tiên quê ta sẽ hình như do sắm ở đó có income expenditure khẩn ni saving đây mấy question này là bấm thế question này nhiều rong lạt của hello mà cái English của hello thêm nó không tờ bỏ lỗ thôi question này do sắm nó có a man spends a part of his monthly income and save a part of it. The ratio of his expenditure to his saving is 26:3. If his monthly income is rupees 1250, what is the amount of his money saving? Câu hệ mấy cái khả bù toàn expenditure khả ni saving hệ cái này tổng ratio hệ 26:3 này là bằng thế có thể nếu để thấy tụi mày thôi income hệ expenditure khả ni saving cái này để kêu nữa sẽ bị toàn nghe expenditure hệ 26 này là bằng thế saving hệ 3 này là bằng thế total hệ 29 thì hệ income hệ 29 units thế thì kỹ thuật câu hỏi question của tỷ lệ là bằng mấy rupees 7250 है mấy bù toàn income tại bằng khoản này 29 units है rupees 7250 để thế cũng tôi cái này है 29 into 250 है cái bị toàn thế tôi 1 unit है rupees 250 với sai thế thôi tạo khổ tiền là bao mấy có toàn saving 3 units है dụ bên này thà mình sẽ into 250 sẽ 25 into 3 is 25 750 rupees है तो saving ta bằng vấn thế cũng là option C है số mấy option thế cũng là question giao lo đó có a person save 10% of his income and after 1 year his income raises by 20% but his saving remains the same then the increase in the expenditure is hồi này là mấy con khả bù hay cái toàn salary của 10% mà saving số với sai rồi anh nhiều rồi nằm có khả lộc khô mấy bù toàn income hay bù toàn income rupees 100 thế toàn những lộc khô toàn income này có thể mà saving hay 10% sai 10% saving số với sai 10% này rupees 10 ta thế rupees 100 tổng 10% đó cũng giờ là expenditure hay rupees 90 ta bên thế thì cũng khả tăng hay mà cái toàn income này 20% increase weight là sai nên cũng mình sai thì 20% of 100 tổng 20% này rupees 20 thế mình sai tôi cái toàn income new income thì 120 thế thì cái question đời là sai lỗi cái toàn saving tôi cả lại mà kia cũng mình sai tôi cái toàn saving là bảo rủ tàn thế cũng mình sai tôi cái toàn income hay dụ thả cũng sai expenditure hay dụ thả sai tôi phải cắt sợi cái cái mà là bảo rủ mà saving way sai tôi cái toàn hay expenditure là bảo phải cắt rủ thế cũng sai tôi này khai luôn thế cũng được tôi cũng mà rupees 19 là đấy cái expenditure số mà thì cái thôi sẽ cùng thôi 110 thế hay cái mà dụ increase số thì mình 20 increase với lúc sợi cái mà increase với mấy lúc sợi thì percentage dụ số thì nó phải bằng 20 divided by 20 divided by 90 into 100% mấy hệ 0 cancel số rồi so 200 divided by 90% equal to 22.22% mấy hệ option B hay số mấy option thế tôi khát giáo lo đó có question number 3 có a salary is 40% more than B salary is 30% less than C. The difference between the salary of C and A is rupees 1200. Then what is the monthly income of C? Inside itu câu hệ A là B cái này toàn income relationship tỷ lệ mấy A B है income 100 số một của A tông salary to 40% plus với cũng sai to 140 tạp như thế thì है cho lo đó có B là C cái này tông này tỷ lệ B है rupees 100 income số một của C B tông to 70 số như thế cái dạng thôi cũng 30% less với tông sai thì tạo hay cho đó có 0 cancel số có khả năng này 0 2 7 is 14 2 5 is 10 equal to 7 by 5 có hình này 7 by 10 thế anh rồi thấy B to income to là khả năng không để cái to anh này câu hỏi hỏi B to income hay câu hỏi 5 bằng mấy câu hỏi B to income hay 7 bằng mấy cái này sum tổng đấy cũng sẽ tôi bây giờ để tiền sum có to sẽ câu 5 and multiply số to câu 7 multiply số to chúng ta dụ cái ta 5 7 is 35 câu này 7 5 is 35 tạo tôi sum thế balance số thế câu
copy row không 5 multiply số cái thay là không có bậc anh multiply số cái thay cái dạng đó có tổng ratio tại có biểu một hàng 5 10 50 bằng mình thế không hả nó khả năng con đi giáo đó có bạn có hiểu 7 then multiply số cái sai thì thôi copy row cái này 7 then multiply số cái thay 7 into 7 equal to 49 mình sẽ to income cái nhiều a b c tổng income ratio thì giáo đó có a is to b is to c है 49 35 50 bằng thế तो question với sai a là b cái này to income है rupees không hề nãy rupees 1200 thì cái này difference nãy sai có thể nếu không không có bằng to 49 cái này 50 cái này to difference cái này to cái nào है cắt है akat unit akat cắt là mấy mấy akat unit cắt है question thay là rupees 1200 तो này sai mình sai to b to what is the monthly income of C तो income तो जो था sai में 50 है into 1200 số lỗ khô mình sẽ được 5 12 là 60 cái thế तो 60,000 है C तो income cái thế thì तो option này option B है số में thế khát giáo lô đó khô what is the ratio of the income of Sitan and Dinesh is 3:4 the ratio of their expenditure 5:7 each of them save rupees 200 find the incomes of both sai तो khâu है income ratio ti lo me sitan khani Dinesh cái này to हे जालो को चितन है 3 unit है अखारेना 4 है 3:4 खने expenditure तो ratio ने दी लो न में कुतो 5:7 दी लो थे saving जालो तो को saving रिना गनाई में ना रुपा फाइनाई saving सु वैसा है मेको में तो क्वेश्चन जा को खो सा तो मैं कने income खनी है चितान खने Dinesh này तो income cắt में तो जालो तो cắt में तो unit cắt है कबांग में expenditure ने जालो तो को कने है income cắt कने expenditure cắt में कने gap này हम तो मैं खो copy रो खो 1 này कबांग 2 này मैं थे 3 sum लो खंगे मैं 3 sum लो खो sai तो खो 2 रे multiply slo खो मैं है 2 1 2 जा tu cái thể tạo tuần sắm thế cũng sẽ không có pi của multiply số sẽ to không có bằng anh multiply số tại 3 không hình số lỗ 3 to the 6 4 to the 8 cái thế tạo hệ 6 số lỗ cái này gọi là relationship đã tạo hệ 8 है income thế expenditure है 7 thế cái này cộng है 1 unit này thế không cái này chỉ tan cái này giao đó có 6 5 thế giáo lo ko này unit khát cạn là bằng tao tốt sắm thế khát ni unit khát saving số thế khát ni unit khát saving số thế question này là sai cái này mình là saving số sắm mới sai số tao khát này one này thế khát này one này để sắm thế cái công đoạn là mấy cái này trong saving है rupees 200 để sai đấy mình sai तो unit khát rồi là 200 rupees 200 để sai तो cái này तो income thì है unit 8 unit rồi ना into 200 slow 2 8 to the 16 1600 थे खाने को नहीं सौ तो को 6 थे है into 200 सौ तो 1200 का थे income of चितन तो income है rupees 1200 थे खाने Dinesh तो income है नहीं 1600 थे मैं करना है ऑप्शन को जालो को ऑप्शन है A को नहीं मार्क है B को नहीं मार्क है C को नहीं मार्क है D को नहीं मार्क है वो में शायद तो ऑप्शन E है सो में ऑप्शन ताते को जालो देखो two men Amar and Bhuvan have the ratio of their income monthly income 6:5 the ratio of their monthly expenditure is 4:3 if Bhuvan save 1/4 of his income find the ratio of their monthly savings okay Amar khani Bhuvan cái này तो income जालो को income ratio है 6:5 tỷ lệ nó में expenditure है 4:3 tỷ lệ bằng thế rồi nè Bhuvan तो saving के जालो को Bhuvan तो saving है 1/4 of his income है 1/4 of income है Bhuvan तो income है unit 5 है कम से तो 5 से लोगों कम से तो 5 divided by 4 है fraction का अपने थे तुम्हें तो 1.25 cái thế 1.25 है nếu calculation số của cái số cái mà cái mấy thế ở cùng mấy thế là gắn của to sai sai to có phải direct multiply số
divide số nụ khang 4 in multiply số thô khâu 4 in multiply số sai to khâu ni 4 in multiply số thô he 4 5 4 is 20 cái thế income ha khâu he ni 5 4 is 20 cái này sum thế khâu là divide số thô 4 cái dạng thô income saving cái khang 5 20 và 4 sai to 5 này saving cái như thế saving khâu he 5 thế khâu he khotun है कपीरो को इनकम को है 4 इन मल्टीप्लाई होते है बहुवन को है को में शायद को अमर को ने 4 इन मल्टीप्लाई होता बताए तो 4 6 4 is 24 अमर तो इनकम है 24 यूनिट्स थे बहुवन तो इनकम है 20 यूनिट्स थे और इन सेविंग भी तो सेविंग बहुवन तो सेविंग तो यूनिट 5 यूनिट थे और 5 यूनिट ना थे तो वह सेविंग करने का एक्सपेंडिचर है फुपको से तो है 20 यूनिट ले 5 यूनिट कने माइनस तो मुझे तो है 15 लियाम लो में एक्सपेंडिचर है ठीक है खाओ अन्य को तीलों में 3 यूनिट तीलों में कलिंग तो 15 नहीं तो दे मैं आपको मेरा 15 तीगुआन को तो साइज तो खाओ 5 इन मल्टीप्लाई लो तो खाओ 5 इन मल्टीप्लाई लो का को 3 5 is 15 कहते तो सुम थे औरเขาตัวเนี่ย5 इन मल्टीप्लाई सो पे थाเขาเนี่ยนี่5 इन मल्टीप्लाई लो को रेशियो ते है मानมาขัง4 5 is 20เขาไปไกลเท20ไกลเท income rate na 24 expenditure rate na 20 sai to kanai to difference saving ti hai 4 unit ta de khawai 4 sai to question rate na salo me te saving a bhova amar khani bhuvan kanai to saving ratio te aju so sam ko 4:5 me option a hai 9 option hai a sum option the na khap liang me question jalo da ko the ratio of income of a and b as well as B and C is 3:2. If 1/3 of A income exists 1/4 of C's income but 1,000, find the income of B. Because all of our income है तीन लोग बंद थे A is to B है 3:2 थे कने B कने B is to C है 3:2 तीन लोग बंद थे और है जाओ लोग को है B तो इनकम है 2 तीन लोग बंद थे और B तो इनकम है 3 तीन लोग थे मैं कने मैं का खाना दे मैं का खाना तो सैलरी है बाय बाय बमनु मगे सब नहीं तो दे को मैं जाने तीन सब लोग को 2 तीन सब को सारे 2 बचा सो नहीं पो 2 को ते को 3 रे मल्टीप्लाई से तो को ने 2 multiply so that to mi sai to 2 3 is 6 kai the ko ni 2 3 is 6 kai the ta to khane ko ni 6 bam the khane ko ni 6 bam the sam the balance so the mi sai to ko 3 re na ko ton hai 3 re multiply so pa thala na ko ton hai 3 re multiply so to ko mi sai 3 3 is 9 kai the kon khane ko ni zalo to ko ton hai 2 re na multiply so pa thala ko ni 2 re na multiply so to ko ka jen to mai to ratio hai ka si ti ma no mo ga 2 2 is 4 kai the tao कन्यू तो है तो इनकम है पाको A is to B is to C है 9 is to 6 is to 4 ती लो बम थे है क्वेश्चन जो सालो दरे तुम्हें तो 1/3 of A's income 1/3 of A exceeds 1/4 of C is equal to मैं तो वैसे ₹1000 है मैं है đó là có A to income है अजू बम से A to income है खो 9 9 बम थे मैं 9 ही लो खो minus 1/4 C to income है खो 4 9 बम थे है ते 4 ही लो दर खो है ते solve सो खो 3 3 is 9 कहते 4 4 cancel सो करने थे जैसे 3 minus 1 equal to 2 मैं 2 unit है rupees 1000 ले सम थे है 2 into 500 2 into 500 is 100 or 1000 so 1 unit 500 a misal to question na sai find the income of B find the income of B में तो 6 unit B तो income है 6 unit दे होते हैं 500 and multiply लो को misal तो 6 5 is 30 30 0 0 3000 B तो income में 3000 थे में है option A को ना है थे ऐसा एक तो खा रहे ना लोग में सो गए thâu mấy video है गाए तो ना ला लाओ ऐसा तो subscribe slow वो share slow वो तो कुछ है